بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir suredir ki onu biz sana nazil kıldık ve ahkamlarını farz kılıp bekittik. Ey müminler, sizlerning vaaz nasihat elişinglar üçün onunda sizlerni amel qilsin deb şeriat ahkamlarini öz ichiga olgan ro'shan oyatlarni nazil qildik. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Zina qilg'uchi ayol va zina qilg'uchi erning har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning diniy xususida, ya'ni din ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Zina qilg'uchi er faqat zina qilg'uchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilg'uchi ayol faqat zina qilg'uchi erga yoki mushrikga tegadi. U, ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. İşbetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning rostligiga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shuningga o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini hargiz qabul qilmanglar. Ular fasiqlardir. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Keyin tavba qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar, guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh eng mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. Eng mehribondir. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Xotunlarını zina bilan qaralagan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilsin. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 5. qitimida
Eğer yalğancı bolsam, bana Allah'ın laneti bolsun desin. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Xotun kişi erinin yalğancı ikenligiga Allah'ın namı bilen 4 qitim qasam isse, jazaga tatilishdan saqlab qilindi. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 5. qitimda u agar rastchilardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qildi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'lardinglar. Allah tavbini bakmi qabul qilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Şübhisiz ki sizlerden bir guruh adam Ayşe'ge böhtan çapladı. Bu sizler üçün yaman emasdir. Sabır qilganliqinglar bilan savobga erishadiganliqinglar uchun va Ayşe Safvonlarning pokligi oshkor bo'ladiganligi uchun balki yaxshidir. Böhtan chaplug'uchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uning shunchalik jazo berildi. Böhtanning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ldi. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Böhtanni anlagan çığınlarda ayol mu'minlar nimishqa o'zlarini yaxshi deb qarab, bu aniq böhtan demedi? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Ula nimishqa 4 nafar guvohchini keltirmidi? Guvohchilarni keltirmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, böhtan chaplig'inglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'lardinglar. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Öz vaqtida böhtanni tilinglar bilan taqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni og'zinglarga oldinglar. Uni sal chaqladinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
Onu anlagan çığınlarda nimişqa mundaq sözlerini qilish bizga munosib emas. Ey Allah, sen paktursenki bu çoğun böhtandır demedinglar. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah sizlarga şeriat ahkamlarini ve güzel edep ahlaklarını körüstüp berdiğen ayetlerini bayan kılıdı. Allah hemmini bilgiçidir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Müminler üstüde yaman sözlerinin tartılışını yaktırdığan adamlar şübhisiz ki dünya ve ahirette qattiq azap qaladı. Allah hemmini bilip durdu. Sizler bilmeysizler. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Allah'ın sizlerge fazli ve merhameti bulmasa idi, sizlerni qattiq jazolaydi. Allah en şefkatlikdir, en mehribandır. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ey müminler! Şeytanın keynigi kirmanglar. Kimi ki şeytanın keynigi kirdiken, şeytan onu qabih işlağa, yaman işlağa buyuruydu. Allah'ın sizlerge fazli ve merhameti bulması idi, sizlerden hiç adam ebedi pak bulmaz idi. Ve lakin Allah halağan bendisini pak kılıdı. Allah hemmini anlap durgucudur, hemmini bilip durgucudur. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Aranlarda ehli kerem ve dövletmen boğanlar hiç akrabalarga, miskinlerge ve din yolida hicret qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allah'ning sizlarni mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Yaman işten bexabar, işbetlik mümin ayollarga qarchaplaydiganlar dünya ve ahirette çokum lanetga uchraydi. Yani Allah'ның rahmetidan yiroq qilindi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
بما كانوا يعملون. Şu günde, yani kıyamet günü de ulanın tilleri, kolları ve putları ulanın kılmışlarından ulanın ziniga guvahlık berdi. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Şu günde Allah ulağı toluk tegişlik cezasını berdi. Ula Allah'ın aşkara hak ikenligini bildi. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Yaman ayalla yaman erləge layıqdır. Yaman erlə yaman ayallağa layıqdır. Yaxşı ayalla yaxşı erləge layıqdır. Yaxşı erlə yaxşı ayallağa layıqdır. Əni şula ulanın çaplığan böhtallardan paktır. Ula məğfiretdən, nazı nimetlik, cennetteki esil rızıktan bəhrəmən buludu. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ey müminler! Başqalarının öylərə kirişkə icazət sormağıca və öy egisigə salam verməgiçə kirmənglar. Vəz nəsihət elişinlar üçün bu, yəni icazət sorab və salam verib kiriş, uştum tut kirişki qarığanda siləgi yaxşıdır. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Eğer başqalarının öylərdə hiç adem bulmasa, siləge icazət verilməgiçə kirmənglar. Eğer siləge qaytınlar deyilsə, qaytıp gitinglar. Qaytıp ketiş silə üçün ən yaxşıdır. Allah silənin qılıdığan əməllərinlərini bilib durğucudur. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Şəxsi turalğı bulmağan, yani dükkan saraylağı oxşaş öyləge hacitınla düşüp kirsənla siləge hiç günah yoktur. Allah silənin aşkarlığınınlarını mı, yoşurğınınlarını mı bilip durdu. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Mümin erləge etqin ki, közlerini töven qıysın. Namahremlərge cümleden qaraş haram boğan barlıq nəsiləgi xarımısın. Əvrətlərini zinadın saqlısın. Munda qilish ular üçün ən yaxşıdır. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Mu'minalarga aytqinki, ko'zlarini tuvan qiysin. Namahremlarga cümleden qarash haram bo'lgan barliq narsalarga qaramasin. Avratlarini yapsın. Jilbabi pali qatarliq aşkarı zinnetlerinden başka zinnetlerini aşkarlamasın. Cuyublarını yani bedeni, yüzü, boynu, kökreklerini hicabı bilen yapsın. Aşkarı zinnetlerinden başka zinnetlerini erlerden, atıllardan, ya kıyın atıllardan, ya oğullardan, ya erlerinin oğullardan, ya öz kerindaşlardan, ya kerindaşlarının oğullardan, ya hemşirelerinin oğullardan, ya dindaş ayallardan, ya kol astideki çöğürlerden, ya xotunlarga ihtiyacı yok hizmetçilerden, yani keri deldeş boğanlıktan, cinsi şehveti yoklardan, ya ki ayallarının uyatlık caylarını okumaydıgan, yani bu doğrusu da hiç nim bilmeydiğin derecede küçük ballardan başka kişilerge kösetmisin. Zinnetlerini kişilerge bildiriş için ayaklarını yerge urmusun. Ey müminler! Bəxtki erişişinler üçün həmminla Allah'a tevbe kılınla. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Aranlardaki boytak ayallarının ve yaxşı kul ve yaxşı çöğürlerinin beşini onlap koyunlar. Eğer ula yoksuz bulduğun bolsa, ulanın yoksuzluğu silenin ulanın beşini onlap koyuşunlarga tosuk bolmusun. Allah ulanı öz kerimi bilen baykılıdır. Allah'ın fazlı kengdir. Allah hemmini bilgiçidir. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذ۪ي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Öylenelmeydiganlar Allah ulanı öz kerimi bilen baykılgıca özlerini iffetlik tutsun. Kollarınlardan toxtam tüzüşünü tileydiganlar, yani hocasıga muayyen pul mal töleş şerti bilen özünün azat kılınışını tileydiganlar bilen, eğer ulanın sadaqatini bayqısanlar, toxtam tüzünlar. Sizlerge Allah ata kılgan mal mülkünün bir kısmını özlerini azat kılışkı yardım tariqisi de ulağı berinlar.
Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishaga majburlamanglar. Kimiki ularni fohishaga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fohishaga majburlanganligi uchun Alloh ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Ey müminler! Biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun va'z nasihatlarni shak shubhisiz nozil qildik. Allohu nurus samawati val ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Allohning nuri xuddi ichida chiroq bor tekchiga o'xshaydi. Chiroq shishining ichidadir. Bu shisha go'yo marvoyitni eslatadigan yulduzga o'xshaydi. Chiroq sharq tarafdimi, g'arb tarafdimi bo'lmagan muborak zaytun darxi, ya'ni shu daraxtning yig'i bilan yo'ritilgan. Uning, ya'ni zaytun darxining yig'i suzukligidan o't tegmasimi yo'rib ketayli deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa nur ustiga nur qo'shiladi. Alloh xohlagan kishini o'zining nuriga hidoyat qiladi. Alloh ibrat olsin deb kishilarga misollarni bayon qiladi. Alloh hamma narsani bilguchidir. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilişi buyurilgan masjidlarda mu'minlar atigan oqshomda tasbih aytib turdi. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ular şundaq erler ki, so'di setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakat berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymiqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ularning shundaq qilishi Allohning o'zlarini qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlashi va ularga o'zining fazlidan oshirib berishi uchundir. Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovandagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. U Allohning o'z yenida kuzatib turg'ichi ekanligini bayqaydi. Allah uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Allah tiz hisob olg'ichidir. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat do'lqinlar va do'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lg'ichi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ato qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Allah'a osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kergan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytadiganligini sen bilmamsan? Allah har maxluqning duosini va tasbihini biladi. Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilgichidir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxir qaytadigan joyi Allohning dargohidir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Görmemsen ki Allah bulutlarını haydaydı. Andın ularını bir-biriga qo'shidi. Andın ularni toplaydi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazdi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziraati, meyvesi ve çarvalarga ziyan yetkizdi. Ve onundan yani
ziynidan xalğan adamni saqlaydi. Çaqmaqning yo'riqi qarıg'uchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tasqalıdı. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah keçi bilen gündüzni almaştırıp durdu. Bunun da akıl ilgileri için elbette ibret var. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah her bir candarını sudun yarattı. Ulanın bazısı qosuğu bilen maňydy, bazısı 2 put bilen maňydy, bazısı 4 put bilen maňydy. Allah halaqan mahlukatni yaratıdı. Allah hakikaten her nersigi qadirdir. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Şübhisiz ki biz roşan ayetlerini nazil kıldık. Allah özü xalığan kişilerini doğru yolga başlaydı. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Münafıklar Allah'a ve peygamberge iman ettik ve itaat kıldık deyişidi. Andın uladın bir cemaat şunundan yani imanını dava qilgandan keyin şeriat hükmüden yüz örüydü. Ula mümin emas. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Ulanın arasında peygamber hüküm çıkarış için ula Allah'a ve onun peygamberge yani Allah'ın ve Resulullah'ın hükmüge çağırılsa uladın bir cemaat baş tartıdı. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Eğer hakikat ulanın terpidi boluduğun bolsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hak hüküm çıkırdığanlıqını bilidiğanlıqları için Peygamberge boysungan aldı kelişidi. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ulanın dillerinde münafıklık illeti barmı? Muhammed aleyhissalatu vesselam'nın peygamberliginden gümanlanamdı. Ya Allah'ın ve onun peygamberinin ulağı adil bolmaslıqıdan korkamdı. Yok, ula Resulullah'ın hükmüden baş tartqanlıqları üçün zalimdir. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Peygamber müminlerinin arasında hüküm çıkarış için ula Allah'a ve onun peygamberine çağırılgan çağda ula anladık ve itaat kıldık deyişleri gerek. Mana şundak kişiler maksatki erişkiçilerdir. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ
فأولئك هم الفائزون. Allah'a ve onun peygamberine itaat qilgan, Allah'tan qorqqan ve onunğa taqvadarlıq qilgan kişiler baxtga erishkichilardir. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Munofiqlar, agar sen ularni jihadga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchlik qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar. İtaat, ya'ni sizlarning qanchalik itoat qiladiganliginglar ma'lumdir. Allah sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Aytqinki, Allah'a itaat qilinglar, payg'ambarga itaat qilinglar. Agar ular bosh tortsa, payg'ambarning elchilikni yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliğ qilish mas'uliyati bor. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah işinlardaki iman etgan ve yaxşı amellerini qilgan kişilerge ulardan burun ötkenlerini ziminde hükümran qilgandek ularnımı çoqum hükümran qilishni, ular üçün tanlagan dinini çoqum mustahkam qilib berishini ve ularning qo'rqinchini amallikqa aylantirib berishini va'da qildi. Ular manga ibodat qiladi. Manga hech narsani shirk keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqqichilardir. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Allah'ın rahmetiga erishishinglar uchun namoz o'qinglar, zakat beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Kafirlarni ziminda Allah'ın azabıdan qechib qutulalaydı deb o'ylamag'in. Ularning joyi devzaq bo'ladi. Devzaq nima degan yomon joy? يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ey müminler! Sizlerning qo'llaringlar, cho'rilaringlar va ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar fajr namozidan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chig'inglarda va isha namozidan keyin mushu 3 vaqtda yininglarga kirmoqchi bo'lsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu üçü sizlar uchun pinhan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular yininglarga kirsa, sizlarga ularga hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish-kelish qilib tursizlar. Allah sizlarga oyatlarni ana shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda ular ilgirikilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Allah oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Yatıq buluş arzusu qanmağan, yaşanğan ayallar zinnetlerini aşkarlamagan halda rida, nimchiga o'xshash tashqi kiyimlerini selivetse, erlerning oldida odatdagi kiyimleri bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlerini selivitishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hammani anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Cihatga çıkalmasa emaga günah yoktur. Tokurga günah yoktur. Keselgi günah yoktur. Ey insanlar! Sizler öz öyleringlarda, yani erleringlarning, ayolleringlarning öylerida
atalarınlarning uylarida, analarınlarning uylarida, qarindoshlarınlarning uylarida, hemşirenglarning uylarida, ya atanglarning qarindoshlarning uylarida, atanglarning hemşirelerinin uylarida, ya ananglarning qarindoshlarning uylarida, ya ananglarning hemşirelerinin uylarida, yoki sizlar ochqishlarini boshqaradiganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan ochqishni sizlarga topshirganlarning uylarida, ya do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz biror narsa yesanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi yoki yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zinglarga, ya'ni bir-biringlarga Allah belgilagan muborak pak salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Allah sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundaq bayon qildi. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Allah'a ve onun peygamberine iman etken kişiler kamil müminlerdir. Ular Müslümanlığa faydalı bir iş üstüde maslahatlashish için Peygamber bilen cem bo'lgan chaqlarda Peygamberden icazet so'ramaguncha ketib qolmaydi. Senden icazet so'raydiganlar Allah'a ve onun Peygamberiga iman etadigan kishilardir. Bazı shaxsiy ish uchun ular senden icazet so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Allah hakikaten en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ey müminler! Peygamberini sizler bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlerden Peygamberinin sohbetinden asta sug'urilib, g'ippida chiqib ketganlarni Allah elbette biladi. Peygamberinin emriga xiloflik qilguvchilar mushriklik, kufr, yer tavrash, qirg'inchilik, zolimning qo'liga kelish degandek fitnaga yo'liqishdan ya qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Bilinglar ki asmanlardaki ve zimindeki neslenin hemmesi Allah'nındır. Yani Allah'nın mülküdür, Allah'ın mahlukatıdır. Allah'ın tasarrufi astıdır. Allah sizlerinin ameli ahvalınlarını bilip durdu. Bendiler Allah'ın dergahıga qaytırıldığan günde, yani kıyamet günüde Allah ularning qilgan ishlarini ularga aytib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir.